ꯑꯍꯥꯟꯕꯗ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯄꯥꯎ ꯉꯔꯥꯡ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯈꯤꯕ ꯚꯥꯏꯁ ꯄ꯭ꯔꯁꯤꯗꯦꯟꯠꯒꯤ ꯃꯤꯈꯜꯗ NDAꯒꯤ ꯃꯤꯔꯦꯞ CP ꯔꯥꯙꯥꯀ꯭ꯔꯤꯁꯅꯟ ꯃꯥꯏ ꯄꯥꯛꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯄꯨꯡ ꯑꯃꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯝ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯈꯣꯡꯆꯠꯅ ꯏꯔꯥꯡ ꯑꯁꯤꯗ ꯀꯥꯟꯅꯕ ꯀꯔꯤꯁꯨ ꯄꯤꯕ ꯉꯝꯂꯣꯏ ꯍꯥꯏꯅ ꯀꯣꯡꯒ꯭ꯔꯦꯁꯀꯤ ꯂꯨꯆꯤꯡꯕ MLA TH ꯂꯣꯀꯦꯁꯣꯔꯅ ꯍꯥꯏꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯑꯃꯗꯤ MSPCL ꯑꯃꯁꯨꯡ MSPDCLꯒꯤ ꯔꯤꯀ꯭ꯔꯨꯠꯃꯦꯟꯠꯒꯤ ꯋꯥꯐꯝ ꯍꯥꯏ ꯀꯣꯔꯠ ꯌꯧꯅꯔꯦ꯫ ꯈꯨꯔꯨꯝꯖꯔꯤ ISTV ꯕꯨ ꯃꯤꯠꯌꯦꯡ ꯇꯥꯕꯤꯔꯤꯕ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯄꯨ ꯇꯔꯥꯝ ꯅꯣꯛꯆꯔꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯐꯥꯎ ꯁꯟꯗꯣꯛꯅ ꯄꯤꯖꯔꯤ꯫ ꯉꯔꯥꯡ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯈꯤꯕ 35 ꯁꯨꯕ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯚꯥꯏꯁ ꯄ꯭ꯔꯁꯤꯗꯦꯟꯠꯒꯤ ꯃꯤꯈꯜꯗ NDAꯒꯤ ꯃꯤꯔꯦꯞ CP ꯔꯥꯙꯥꯀ꯭ꯔꯤꯁꯅꯟ ꯃꯥꯏ ꯄꯥꯛꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯑꯄꯨꯟꯕ ꯚꯣꯇꯔ 752ꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ 152 ꯐꯪꯗꯨꯅ ꯃꯥꯏ ꯄꯥꯛꯈꯤꯕꯅꯤ꯫ ꯃꯤꯈꯜ ꯑꯁꯤꯗ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯂꯝꯕꯥ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ ꯑꯣꯄꯣꯖꯤꯁꯟ ꯀꯣꯡꯒ꯭ꯔꯦꯁꯅ ꯂꯨꯆꯤꯡꯕ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯕ꯭ꯂꯣꯛꯀꯤ ꯀꯦꯟꯗꯤꯗꯦꯠ ꯍꯥꯟꯅꯒꯤ ꯁꯨꯄ꯭रीम कोर्ट की जज ओइरंबा सुदर्शन रेड्डी बु माइथीबा पिरमखी। मिखल असिदा सुदर्शन रेड्डी न पुन्ना वोट 4 फंखी। मसागी चही 34 सुरबा CP राधाकृष्णन ममांग द टर्म अनिरक MP ओइना माइ पाखिपदा नतना स्टेट अहुंगी गवर्नर ओइना थौ पुरमलबा मिओइनी। महागना इकोन कोना गवर्नर ओइकिबसना महाराष्ट्र स्टेट किनी। पनबयाई चही सिगे जुलाई की तांग 28 इंडिया की वाइस प्रेसिडेंट ओइरंबा जगदीप धनकर हक्चांगी फिबम न मरम ओइरगा फमसी थादोखिबदगी ngaraang ki mikhal adu pangthokibani। सेंगलबा लाइफम लेन कंगला मांगथोकलंबा नतना पुंग अमगी प्राइम मिनिस्टर की मणिपुर खोंगचेटना इरांग असदा कानबा करिसु पीबा ngamloi हाइना खुंद्रापम केंद्र के MLA TH लोकेशोरना कैबी कुमुदा लेबा यंग एथलेटिक क्लब की 93 सुबा मपो कुमोन अमदी जिम संगाबा की थरोंगा मरी लेना फोंगतोखरे। थरोमदुरा YLC की प्रेसिडेंट T Kennedy माइतै दोलाई थाबी JP की हानगी मेंबर एन सनातुंबा मितै उयुमपोक GP की हानगी प्रधान TH इनाउचा वार्ड मेंबर ओइरंबा TH ओकेंद्रोना चिंगबा सरुक याखी। थरोमदुदा लोकेश्वर मका ताकिबदा मिजोराम अमदी आसाम की खोंगचेत मणिपुरदा ngaihak changlamdrabadi बिहार की इलेक्शन द सोइबा तारे खनबदगी पुंग अमा मणिपुर की काइथोकलंबनी। तसेंगने इरांग असि लोइसिनगे खल्लबदी MLA पुमनमक मफम अमदा कौरगा वारी सनाफम थोई। करंबा केंद्रदा पोपी थाबगी इलीगल इमिग्रेंटना मसिंग यामख्रे हाइबा केंद्र की MLA नत्रगा थंगनबा केंद्र की MLA सिंगनदी मयेक सिंगना खंगनी। थोकलिबा प्रॉब्लम असिगी सॉल्यूशन करमना पुरकनी हाइबसी MLA सिंगा ताना फम थोकपदु अमता तौबगी ममी तादरी। कंगला अमदी चुराचंदपुर तोंगान तोंगानबा थौरम सिल्लिबसना इरांग लोशिनबा होटनगदौरिब्रा नत्रगा फुरुप अनिसिदा नौना हु कामसिनगदौरिब्रा हाइबसी चमनबा फावी। नकल अमदना अमहाई नकल अमदना अमहाई तौरमगद्रा हाइबगी चिंगनबलै। मांगना पुक्चेल सिंगलबदी खोंगचनसदा नेशनल हाईवे खुदिमक फुरुप कांगलुक खाइदना चथोक चसिन याहनगनी। अथिंगबा पिरकपा खुदिंग उबगा कापसु रेड साइड तौगनी हाइदुना लाउथोफम थोई। मणिपुर थुगाइनबा वाफम कनागुंबा अमतना हाइबे यारोय करिगुंबा खुलाई पाइदुना मणिपुर थुगाइनबा मखाताना होनरक्लबदी अहकपा चेराक पिगनी हाइना लाउथोकदबनी। इंडिया की लुचिंगबा अमा ओइना रिलीफ कैंप अवाबा खांगलिबा मिचम मियामगी अवाबा उबिफम थोई। मखोइगी अखनबा थबक पाइखतफम थोई। रिलीफ कैंप लेरिबसिंगी अवाबा उबिद्रिबा लेंगा असि मिनुंगसी खंगबा मियोइबगी लिचत चली हाइबे यारोय। प्राइम मिनिस्टर मोदीना फैब्रिकेटेड हाउस लेरिबा रिलीफ कैंप मिनिट 5 दंग लेइबा ngamlabadi सुसाइड तौबिगे मियामना वारिबसी तसेंगना खंगनिंगबा इरांग असि लोइसिनगे खल्लबदी नुमित निनी दगी तादना लाखफम थोकपनी। फॉरेन टूरदी नुमित खुदिंगी चटपा ngamlaga मणिपुरदा नोमतंग ओइरबसु काइथोकपा ngamdaba si लाइबक थीबनी। नुमित निनी दंगी खोंगचत ओइरमलबदी मखोंग फावबा हांबीगदबनी। मियामना हौजिकती असेंगबा अचुंबा मसक खंगलबनीना इसासी अचुंबा फिरेप लौबा मतम ओइरे हाइना मखा ताखी। अवाबा मसक खंगदबा मिगी अवाबा मसक खंगदबा मिगी मिनुंसी मसक खंगदबा मी लोकै मणिपुरदा लागा छंदाई तौले जैदी आई हाते हारोदो चानंगा 99.9% आई की थाजा रखरेबा कजुना दबा फोरे में नुमे खुदिंग कोइदी चपिंग ngamba mai masa machu sola पर mai स्टेट सोला पर गाना मागी प्रोविंस सोला पर गाना कई माय गंदबा अदु मपु मपाराबा अदो तापदी मणिपुर में मैतै मयाम जिंजे मणिपुर लेबा प्रजा मयाम जिंजे जाति मयाम जे हाइपो मनुंग लेबा तिन खलाब्रा मम आ सुर होया थिंग मले के कोई हरे जाति खरम ने तो यारम थगल आया वरा ना मंगाया तो बस हमदा खुलाई बाव मयाम चंगलगा मैतै यावना चेक तौरेबा अदुदी माना आदा तंगरी गुदी कोई मैं सरले हाथों के हरी ब्रावा इमा ने पाक मणिपुर में गुदी जाति पुनबा जात बिजात खाइदना दोन दोला खाइदना कोई पुनबा ज्ञान तमिल चंगी
अखोई पुनमक चामाने लेमिन बचंगे कनान कनी हु कमदन चिंगा मतम न कमदन मदी अदु हुदो कनान सिंगो पिगनी MSPCL amasung MSPDCL gi recruitment process thingbinaba amasung haidoktana leirakliba recruitment gi result haidokpinaba High Court of Manipur da wakalakre lakliba tang taragani thoi the government file pikhalaknaba Justice Ahanthem Bimol na government ta khangkhankhre English ngani taragama panda notification thoklaga Manipur State Power Company Limited amasung Manipur State Power Distribution Company Limited ki Group C amasung Group D gi ahangba post longnaba pangthokiba examination da exam thaba yawkiba sing laktagi mioi singna Manipur lenga ki Chief Secretary Commissioner Secretary Power Government of Manipur Managing Director Manipur State Power Distribution Company Limited amasung Manipur State Power Company Limited na respondent oiraga khananabagi pukhalakre writ petition ani sigi petitioner gi maike digi English ngani kunga mangagi September gi ani da thokiba notification gi matungina Manipur State Power Company Limited ki Group C amasung Group D gi thabak lobagi recruitment process cancel tawkiba du chana hanbiganu amaromdana tha simak ki tang ahum da thokpa notification na Manipur State Power Distribution Company Limited ki Group C amasung Group D gi ahangwa post longnaba pangthokiba recruitment process kakthatkiba dubusu chana hanbiganu loinana English ngani taraga mapan ki January ki tang amada thokiba notification ki matungina MSPDCL amasung MSPCL ki Group C amasung D gi thabak lobagi pangthokiba examination ki result haido hanbiu haina haizarakibani hari High Court of Manipur ki Justice Ahanthem Bimol gi court writ petition ani asigi petitioner ki maike digi Senior Counsel S Bishwajit Maitei respondent ki maike digi Advocate General Lenin Hijamna mahot sinduna case asigi matangda khanaki Senior Counsel S Bishwajit Maitei na tha asigi ani amasung ahum da thokiba order chatnadanabagi interim order ama pass tawinaba haijaki respondent ki maike digi mahot sinkiba Advocate General na interim order pass tawbagi mayokta affidavit file tawnaba amasung case asiga mari lainaba government ki file puthoknaba numit humni matam pibinaba court ta prayer tawraki court aduna interim order pass tawnaba prayer khanakiba tha asigi tang taragani thoida matam lep khibaga lainana mathangi hearing numita mari lainaba government ki file court asita puthoknaba su respondent da khanghankhre hari Teaching Technology ga mari lainana nomagi oiba workshop ama Bavina Institute of Nursing AOI conference holda hokre Nursing ki curriculum ahung ba chauna leire oza sing knowledge update tawo mathau tai haina MNC ki registrar Dr. Aribam Jamuna na haikre Bavina Nursing Institute na sindana pangthokpa workshop hokdopugi thoramadada Manipur Nursing Council ki registrar Dr. Aribam Jamuna train Nursing Association India North-East Region की National Vice President ओरिबा Universal Nursing College यारिपो की Principal Professor Thaudam Nandarani अमसुंग Babina Group of Companies की Chairman कम Managing Director Dr. Thangjam Tavali सुसरक्या की workshop हकदोकपगा मरी लेनना Manipur Nursing Council के Registrar Dr. Aribam Jamunana ओजागी सिंफम दलाइबसिंग qualified professional ओरिबसु knowledge reinforce तोब चंगी Nursing profession asida chauna ahong balaire patient care khaktagi oina nursing tamba oinaramba matamasiga chana dabo oire haujikti full fledged profession oirabanina clinical care dasu ahenba khangdaba yadre global level yoba ngamnaba aikoina mahiroi sing sema mathau tare haiki nursing gi anoba institution is the means they will be the future nurses of the state or maybe globally also. We have to prepare them in the global level also. Management ki side di whatever the criteria has given by the Indian Nursing Council has all fulfilled. There is no compromise. Am thaganingai se khoni am penjaba se mabangi leramba curriculum ga hujike no curriculum ga angak papuna khena kha now totally the nursing education sika hujikari oraga kan it is the complete competency based education oraga Bavina Group of Companies की Chairman कम Managing Director Dr. Thangjam Tavalina Bavina Institute of Nursing Obstetric asi quality leiba tongan ba standard ki nursing profession semgatpani institute asi ki ahan ba beds ki full strength capacity da takpi tambi ba hore masi institute asi da thajaba leiba gi miyamna response pibirakpani masi ki thajaba institute asi na manghandana thabak paikhan abu hanagani masi da maru oiriba si teaching profession da leiba sing asi ki daita chauna legani institute asi ki outcome oza sing da depend togani Teaching staff sing experience labor ngakani adubu concept of teaching the
ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯑꯍꯣꯡꯕ ꯂꯩꯕꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯅꯣꯂꯦꯖ ꯃꯇꯝꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯑꯞꯗꯦꯠ ꯇꯧꯔꯒ ꯆꯠꯄ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯕ ꯂꯥꯛꯀꯅꯤ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯋꯥꯔꯛꯁꯣꯞꯁꯤꯅ ꯏꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯠ ꯑꯁꯤ ꯈꯛꯇ ꯅꯠꯇꯅ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯏꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯠꯁꯤꯡꯒꯤ ꯑꯣꯖꯥꯁꯤꯡꯁꯨ ꯋꯥꯔꯛꯁꯣꯞꯁꯤꯅ ꯀꯥꯟꯅꯕ ꯄꯤꯕ ꯉꯝꯒꯅꯤ ꯍꯦꯜꯊ ꯀꯦꯌꯔꯗ ꯅꯔꯁꯤꯡꯒꯤ ꯔꯣꯜ ꯕꯦꯗ ꯁꯥꯏꯠꯇ ꯁꯔꯚꯤꯁ ꯈꯛ ꯄꯤꯕ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯦ ꯍꯦꯜꯊ ꯀꯦꯌꯔꯗ ꯅꯔꯁꯤꯡꯒꯤ ꯔꯣꯜ ꯍꯦꯟꯒꯠꯂꯛꯂꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯇꯤꯛ ꯆꯥꯕ ꯅꯔꯁꯤꯡ ꯄ꯭ꯔꯣꯐꯦꯁꯅꯦꯜ ꯁꯦꯝꯒꯠꯇꯨꯅ ꯒ꯭ꯂꯣꯕꯦꯜ ꯂꯦꯚꯦꯜꯗ ꯌꯧꯕ ꯉꯝꯅꯕ ꯁꯦꯝꯒꯠꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯁꯤ ꯍꯥꯏꯈꯤ The ultimate objective of an institution, particularly a nursing institution, is to produce healthcare professionals who are very well trained, who are committed, who are compassionate, who are knowledgeable, and who has sound knowledge of healthcare. Sigi ideology sigi makada adumba product thola gadi naturally the healthcare system will be much better than what we are having it as of today. And then in any healthcare, the role of nursing care is the very big role that's being trained over nursing professionals by among put up the state level da, the regional level da, the national level, international level da, global level da hai tare to productive thor na bhona da मैं पुनः अपना कन्न होना में ना अपने इंस्टीट्यूशन में आऊँ तो पता कर लेना हौजी पागी मरथना तेबा ब्रेम तंग लोमिनसी होंगलगली बपुंसी की लंबी सीधा अरे चाब याबा मखै सासिनरी अदुने हिदाक लांथक कयाम चादब यारक्ते सासिलिब सिंगदुना अदोम की लिवर दा कयाम सोखली खंगबिब्रा लिवर नबु सोखलबा चानिंग थकनिंग फाउदबा पुक नुंगाइतबा खोंग हांबा नुंगाइरक्तबा अमदी कुचु कुमेन सेंहललक्ति खुदिंग मक्सिबु ngakthok ke hairabadi Jolip 100% natural syrup amadi capsule Jolip 100% natural syrup and capsule Tada Give him a key, you know. Other become more. Sigi yung say, next day, TMT na check sim na laksi lagat ang mga banine. Dadarang se, juhar habag am takidar bo. Asum na, mayam na machalbog na option lugum. Masigi yung masibog, aso yung anpo ka dapat agi. Next day, TMT na napseli. Next day, TMT is all habag yung laptop na nabasim bani. Zaman check mo isi na mana, concrete ka top na tinago matamda, kapamil ang mukpihan na hinggal adli. Next day, TMT, strength is in the quick. Soccer company की crown maker wheel चाही यांखै सुरबा soccer company की crown maker wheel हौजिक market ता फंगबिरगनी महाव यामना लेबा पिसु याम चावबा crown maker wheel समन मयामसु महाव येंगबियु crown maker wheel मतमगी नुंगसित नुंगसा अमदि अइंग असाना मरम मोइरगा लोक तुंगबा अमदि खुबन सिंगबा तत्तन थोहल्ली पुमनमक सिबु खुदक त फहनबा ngamlaba Capidon cup syrup 100% herbal product ni lok khubada natana nak mahi chelaba amadi khangnaw mareng chatlaga lok kangkhu khuraba Capidon cup syrup thakpiu Capidon cup syrup Free ENT screening camp from 11 September to 13 September at Caesar Urban OPD Kasampat. Adom na nakung taba watlaba, fataba mahi taraklaba, nungaitaba makhol toy na taraba, natondagi nahi toy na taraba, khanauda toy na nungaitraba, kok ngau bagaloy na nahagjangi balance kairaklaba, amasung atopa mari play na ba, anabalay biragadi, hariba numit singa sidaling biraktuna, kudong jaba asilobiho, akuba marol kitama, contact number asita, paubiro. Breaking matung da mayam bom khana taram nok chari makata ba pau pizari National Health Mission amasung National Program for Control of Blindness ki makhada National Program for Control of Blindness and Visual Impairment NPCVNVI thawal amasung Fatherland Patriots Memorial Club Khongjom anina sindana World Glaucoma Day English ngani kun gamanga gi thoram ngasi Thawal District ki Khongjom Kaithel da leba community hall da pangtokre Uniting for a Glaucoma Free World haiba pandam da pangtoki ba thoram maduda Deputy Commissioner Thawal Hanakamai Chief Medical Officer Thawal Dr. Wainokul District Hospital Thawal gi Medical Superintendent Dr. W. Rahini Kumar amasung NPCVNVI Thawal gi District Nodal Officer Dr. Virbala Okramna Maruiba Mui Sigana Sarugaki Tharongi Sarugama Oina District Hospital Thawal gi Eye Specialist Dr. Birvala Okramna Luchingduna Nupanupi Angangkya Mid Check Toduna Mathau Tabe Hidak Angtak Singsu Lemni Yentoki Thoromadugi Athoiba Mithunglen Oikibi DC Thawal Hanakamaina Aikoi Miuibagi Hakchangda Yamna Maruiba Organ Singi Manungda Mitsu Amani Mid Udrabadi Pumnamak Arembata Doribani Aikoi Kudimakna Mid Putarutana Chekshina Thamnaba Hotnaba Mathau Tai Haiki
DC na makata na ngasi ki thoramasi aikoin hospital da adumak pangthokpa yabani adumak pu lab na madi hospital da chatuna laying bangam drabasing adugi yenglaga thoramasi khongjom kaichelis da pangthokpani miyam na su thoramasi ki khudong chabasi lobiyu ngasi ki thoram asi khaktana tana lenga na miyam ki damak paikhalak pa tai thoram sing da su miyam na saruk yaduna kanaba kya sing adu fanghona bu khana biyu haiki District hospital na asi sin base they can easily hospital that lag halaga lying ba yabane adubu they have reached out to the unreached ko adu praja mayam da periphery da haibatare lakpa ngamdaba migi oina khudong chaba pibase praja mayam na su asi cooperation piraga participate toraga government ki facility mayam se khudong chaba lobiyo haina haijage Irang na maram oiraga tera khong sangbi ngaidei dam kuki singna thugai ki badu semjinduna lomi singde ising fanghan biu haina moirang kendra apunba lomi sinmi amasung nupi lup na lenga ki pukning chingsilakli Social Workers Congress lingkhat ki bagi nifuga humdoirak suboma pokumon thoram khongmanda leiba club asimak tada pangthokrai Organizing Committee of the Workers Congress khongman na sinduna pangthokpa mapokumon thoram da khongman GP ex pradhan moirang them nungsirei Imphal Times ki editor Rinku Khumokjam Consumer Affairs Food and Public Distribution ki District Supply Officer Tinguzam Oxford Ima Pantoibi BLF khongman John 4 amadi 5 ki President Puyam Sorojini Leima amasung SWC ki President Athokpam Birendrana Athoiba Mithung Singoina Sarukyaki Thauramgi Manungchana Khongman John 1 dagi 5 fawbada leiba English ani kungamari kungamanga gi class 10 amadi 12 ki exam da chada humbutra gi mathakta mark wangna fanglaba mahiroi sing amadi sana khonaba gi lamda Manipur gi mai purakraba sana roi singda Tinguzam Ongbi Ibemhal Devi Memorial Trust amadi imung manungna katpa mana mathum sing piduna mahiroi amadi sana roi punna yangkhai ga mari da punging thogatki amadi SWC linkhalamba Kidraba Club asigi founder member sing the leisu katune kai khumnaba suatki Handak pauna kaithal da drain chanbada achauba upambi khara yanthat khibadu lenga ki karamba thokshilno haina Kabui Dharma Sabha Manipur na hanglakli Lubasigi President DL Kabui na thadorak pachirolda chingda u chama yanthat pabudi mi kungna taba kaithal manungda u ama yanthatpana sokpa heli haibasi akhang ahe singna tattana phongtokwa wafamni drain chanbagi oirabadi turel na thekna koina chenbagum drain chenbada kari akaiba leibagi haina su hanglakli Manipur da Prime Minister Narendra Modi lakwaga mari lenana Imphal manungi maruoiba lambi sing semjin ba amadi road median sing machu taiduna kebagi thabak chathariba sigi manungchana BT road footbridge asisu yauri hairiba footbridge asi yengbada fazarabasu footbridge asigi net laga chatnariba yot ki plate sing sathina tatpa yauri basidi kanamatana hanna yingbidabana footbridge asi landuna chaliba singi manungda khudakki khudong thiba thoktuna misi mina tholakpa yabagi phibamda leiri ningthina kebiraba footbridge asi yengbada fazaba khak natana nong yushillaba madi plate tatliba sing asi mari leinaba singna hojik mi lanthok lansin tawba thingduna thamlingai manung asida semjil hobana pomnamakki afaba oiduna mafamasi khudong thiba thohandana ba thabak paikhatpa mathau tari Hausilas lakpada maroiba pau amkhana pisari Ngarang pangthokiba Vice President gi mikhalde NDA gi mirep CB Radhakrishnan mai pakrai Pungamagi Prime Minister gi Manipur khongchana irang asta kanaba kari supi bangamloi haina Congress kulo chingba MLA TS Lokeshona haikrai Amadi MSP Shield amasung MSP Judicial gi Recruitment gi wafam High Court yaunare Hosu fawgi na di ICB na sandok chari pa paung matanga sa lushin jare meeting tabiri pa punama po amkhana khurum jare